Kublai pi baro ki wapai ekanaga video. Haganaga video banyoy pi kamno Chet Kheer. Lada jo bang pi bam Kheer pai ekanaga video ni des dang wanu Chet kamni banyoy pi bang ma. Nung kong haps de chwa pi yaw new cashew nut. Add so new resin. The new resin hap add pi haden wada depan so pi o cashew nut. Kate once de so new savia. The new Sevilla ye piu yo na online na Amazon the ladam M2 watan the samba the double state to Sevilla the kate one yo boil second gadot ni bha man the Chet Kheer gadot to man em kam bha the double Chet kani gadot kam wa khatsan minute the double Chet kam wa khatsan minute the add one of so new Sevilla with the double state to the have mixed pigam kate one you add also new elaichi adali wo new cashew nut wo raisin with the devil's date and to the mother you add kini ingredients that the mix kamne hampan have flame and the Chet Kheer the kate one dang chop o new pista wo almonds the have chop hi kamne nete new saffron le man the Chet Kheer nong em kam add saffron ne bha ka color man best bha man the add saffron nete hab mix phigam ni yo nete mi color na ga saffron nete add one so new almonds wo pista with the double chop te daw penyat yo khajak ne bha man the jan nu I la ne man the chwa bam daw be na jro the kate the double add almonds or pista ni te kate one you add so saffron the new saffron pat kani ka color the mi bha the best ha the man the Chet le daw mi color cho ni te daw best ha ni te ka taste le best ha the double add saffron the kate one you add so chini the chini panem ka mo kamwa le siang cha don the kwa phi bam phiang the ye phi add kamwa so it depends on you the kate man the double add chini then it have mix lot pa raw gini ingredients wa the double panyo yo phi to then mix by kamni ni te Chet ha ka low flame to the kate the double add to the ingredients wa raw last the double ong phi tane pistam emu use over raw the mita em he was the chop open yo add no ha wajanu I the kate pai kate yo him so the pista ni the add no na jrongam ni the man the add pista the e utarta ngam to kam chi ar minute and 10 minute the gani ko kam Chet kam ni ye piu pan kam da basmati rice la the changing app who yo new Sevilla the ye pi Chet the basmati rice the man the Chet pi the basmati rice half Chet chwa pi gam to half cook man the Chet half cook the Chet kam gani ka process yo pan yo pi poro at Sevilla ye pi add the basmati rice the do kam to don hi pai yo pi best ha ga color the change cha ga wrong stem ni bha wa add saffron no the do kam to don hi gani video kate yo panyo yo phi wa kate yo pe no ha gani ga ball yo bam best ha the do kam ni don hi gani ga video man simple bha ko wi to pan jan hi gani ga ingredients ni tem to was lem do ar 5 minute la ner 1 minute don hi the kam ni ni te la da kwa phi bam in kam ni le bang ba te la da kwa wan phi bam dai tha ni te ye phi bo fridge ni te add kiso kam apple banana pomegranate chop ni te bo lang khle lang ni ha Sevilla Kheer ni te bo fridge kam ar kan ta la ne le kan ta the best bha bang bha the comments one kay ka opinion pi yo suk mom yo suk ha gani gar kom Chet the do kam to don hi gani video ni te share like and subscribe and see you in my next video.